kwenzeka esiphambanweni ungaphezulu kwazo konke ukubona engisazokwenza empilweni yami. Namandla igazi likaJesu liyakwazi ukuthethelela umuntu izono zakhe. Liyaphila, linamandla, liyaphila. Funa uyicabanga sizofunda izwi kaNkulunkulu incwadi kaMarko chapter number 1 verse number 1 siye lapha ku verse number 8. Nisiyavula kanjalo bese unithatha amandla omoya ongcwele nimekise endaweni engingakake nifike kuyo. Bese unithatha nimikise ezweni laseRoma, Empire of Rome. Asikake sakubona lelizwe, abanye bethu asikake safika kulo. Siyafunda nje ngalo kungumlando. Sengidlula iminyaka ewu63 phambi kokuthi inkosi uJesu ibethelwe esiphambanweni. Bahamba beyashumayela ivangeli ezizweni zonke. Bayafika ezweni laseRoma balishumayela levangeli nakhona. Nabefika bayaphenduka abazalwane lapho beyaqhubeka nenkosi. Sengidlula iminyaka ewu63. Uthi ngomnyaka we64 inkosi empire yaleso sikhathi ebizwa ngokuthi uNero. uNero selebusile iminyaka ewu5 ebaphethe kahle abantu ezweni, wabajikela abantu ezweni kakhulukazi bajikela amakhono. uNero aphethwe ukubusa nepride nabo bonke, wadumela idolobha laseRome, walishisa ngomlilo ngasese abantu bangamboni. Laphela izwe lonke, almost 80% waleli izwe laphela. Ngiyacabanga ukuthi mangikhuluma ngombuso waseRome naleli dolobha lelana emehlweni ethu ngeke sakwazi ukulinganisa kwakulidolobha elikhulu kangakanani. Kuwo onke ama-city akhona eSouth Africa alikho lebelilinganiswa nobukhulu baseRome. Kwakulidolobha elikhulu umhlaba wonke. Wathi makelishisa walishisa wafa wonke amabhilidi. Na ungathatha amehlo ubuke eThekwini, ubuke eGoli, lisha lonke idolobha, abantu besele banganamakhaya, amabhizinisi nayo yonke into. Kusha kushiswa umlilo kuphela konke kusele sekunomlotha lapho. Kwasala ingcenyana yelizwe, 80% yalelizwe lasha laphela. Uma sekwenzeka isigameko esikanje, wonke umuntu ufuna umuntu angamsola ukuthi singasola ubani singamthwesa nalicala na. Wabonakala ukuthi akuthwese nabantu abangafani nabanye abantu ezweni, akuthwese nabantu abangayi ukhothama kwabanye uNkulunkulu, akhethe abantu abangagqokisi okwezwe, akhethe nabantu amakhosikazi abo nabafazi babo bangawaphathi njengabantu bezwe, akhethe nabantu babo akuthiwa abantu bombuso kaNkulunkulu. Wakhethwa bona icala labekwa kubo, wasuka lapho uNero wakhipha amasotsha abo wathi abahlasele laba bantu nabo. Wangena ezweni bahlasela laba bantu nabo, bebulawa, bethatha imizwa yabo. Bekathi uNero bese ejabulile ethatha abanye abaphonse utha, nakabaphonsa utha abese yabakhipha lapho ebusuku, abese baletha ngometshisi babe ngamalambu ezweni, behambe besha abantu bonke bebuka, bebe ngamalambu ezweni. Ngalelo langa kwenzeka lezo zinto lezo lelizi laNkulunkulu noma umlando. Abanye babethathwa benikele emabhubesini, nayo into bebayenza, bebabamba inyamazana, bebembathise lezikhumba zenyamazana, bebekhumule, bebengqunu. Babese la kunamabhubesi khona babadedele ngalapha amabhubesi kube ngathi abone inyamazana, bagijimise abadle baze baphele. Bahleli kule simo esikanjalo, bayabaleka. Nakufika nansi incwadi yokuqala kuwo onke ama-epistles akhona evangeli. Incwadi yokuqala kwakuyincwadi yaMarko, iyafika kulabo bazalwane nabo. Labazalwane abekho ebandleni elihle elifana naleli esihleli kulo namuhla ukuthi kuyakhonzwa nayo yonke lento leyo. La bekhona khona amathuna kaRome kwenzeka kanje, bekumbiwa amadwala, ukuthi mase kumbiwa amadwala kwakhiwe namathaleni ngaphansi, ufihlwe abantu khona. Bebalekile labazalwane behleli lapho ngaphansi kwemathaleni bekhonza khona. Lana kuneyikeleton lana emaceleni labo, kunazo zonke izinto ezitholakala emathuneni. Bahleli khona beyikhweshisa emaceleni
emaceleni behleli phansi bebasamakhandlela bekhonza inkosi. Iyafika nansi incwadi ifika ngaphezulu kwalesimo esikanjalo mayifika kubo izofundwa kubona. Le ncwadi iyaphuthuma, le ncwadi iyashesha, le ncwadi ayisitsheli ngomlando wokuzalwa kaJesu, le ncwadi ayisitsheli ukuthi wazalwa kanjani. Akanasi isikhathi njengabo Johane, akanasi isikhathi njengabo Luka. Iyaphuthuma le ndaba ekufanele bazizwe. Nakaqala amazwi okuqala uthi leli ivangeli lenkosi yethu Jesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu. Akafuni ukubatshela umlando ukuthi wayezalwa kanjani yonke lento leyo. Uqonda ngqo kulento afuna ukuyisho injongo yale ncwadi. Leli ivangeli leli lenkosi yethu uJesu Kristu. Number 2, lokunguye yena indodana kaNkulunkulu. Ufuna ukuthi bekhona lelo ivangeli. Ufuna ukuthi uyithathe uyifake ngaphansi kwaleso simo leso. La bebekhona khona. Behleli beyingcosana bewabonile abanye befile endleleni, bebabonile abanye behlaselwe endleleni. Wena thina sikhuluma ngenhlupheko, inhlupheko thina asiyazi. Thina sazi umusa. Ngale ndlela inhlupheko yayivelela ngayo abazalwa nobokuqala ibandla lokuqala. Akukho okungalinganisa ngale inhlupheko ibavele. Kodwa babephikelela kumkhonzela uNkulunkulu. Bebengathalalisi bemuva, bebenza ngey'khwepha zabo zonke, bebenza ngamandla abo onke. Kodwa thina siphila ezweni elinokuthula kangaka. Bekuyini ukuthi thina singashumayela amandla izimo zivuka kangaka. Iyafika nansi incwadi, ngiyacabanga ukuthi beyingekwazi ukuhamba emini nansi incwadi. The first gospel published ebhale phansi. Beyingeka ukuthi yahamba emini lencwadi. Yayifuna ihambe secretively, yayifuna ihambe ngokwemfihlo, yayifuna ihambe mhlawumbe ngobusuku. Iyofika phakathi emathuneni la behleli khona bazozwa indaba zombuso kakhulu. Le ncwadi ibhalela ukubatshela ukuthi njengoba naye wahamba oyiswa ehlane eyobethelwa, nani ninganimakalisi nokuthi nilapha elihlaneni kulona lona. Le ncwadi ibabhalela ukuthi bebone ukuthi umfowabo wokuqala onguJesu Kristu uyihambile nansi indlela, ngoba futhi unqobile nabo bazonqoba ngaphezu kwalesimo sonke. Iyafika nansi incwadi ibona. Verse number 1, verse number 8. Verse number 1. Ukuqala kwevangeli likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Ukuqala kwevangeli labantu leJesu Kristu indodana kabani kaNkulunkulu. Igama lakhe lithi Jesu is actually named igama anikezwa lona lasezweni. Igama anikezwa lona lasezweni ngokuyelezwa ingelosi. Igama anikezwe lona lakuphi basezweni lasezweni. uJesu kodwa nansi into kuthiwa Jesu bani? Jesu Kristu. Kristu na Messiah igama elilodwa. Makuthiwa Kristu kuthiwa ogcotshiweyo, the anointed one. Nakhulunywa ukuthi kuna Kristu khulunywa about the anointed one. Igama lakhe lasemhlabeni uJesu, kodwa lona kayena uJesu nje wasemhlabeni akawona indoda efana namanye amadoda. UJesu onguKristu, onguMesiya olindiweyo, onguMesiya okwaprofethwa ngayo, onguMesiya ilizwi kaNkulunkulu elaprofetha mandulo nasemandulo. NoJesu okhulunywa ngayo uyaphuthuma makho, akafuni ukukhokha indaba eningi, ufuna ukubatshela ukuthi uJesu le unguye lo Kristu lo. Andlula njalo enkristu angazalanga uDavide njalo bani andlula lapho indodana kaNkulunkulu futhi akayena uKristu nje ogcotshiweyo njengoba uDavide bagcotshwa nabanye bagcotshwa emhlabeni, lona uyindodana kaNkulunkulu. Thubeka njengokulotshiwe kumprofethi Isaya ukuthi bheka ngiyasithuma isithunywa sami phambi kwakho esiyakungilungisa indlela yakho. Lalela makufika inkosi ezweni, bayayazi indaba yokufika kombuso, bayayazi indaba yokufika kwamakhosi. Nathi siyayazi indaba makuthiwa bafika undaba ezitha noma kuyofika kupresident kunala sencotshana kukhishwa ama-greater kulungiswe imigwaqo kulungiswe kuklina nayo yonke into ngoba ukhona ozayo. Bahlala bengena abantu bephuma kodwa kukho kulungiswayo nokuklinwayo, kodwa bakufika omqoka nomkhulu kulungiswa zonke izinto. Lifika lizwe uNkulunkulu lona uyindodana kaNkulunkulu, lona uJesu Kristu. Libese lithi njengoba abaprofethi bekhuluma oZakhariya noMalaki no-Isaya ukhona ozohamba ngaphambili ayilungisele indlela. Nathi inkosi eqhamuka igama lakhe uJohane.
years le generation ayigaki izwe is prophet nakafika uMarko ababhalela uthi lalelani nina esengeziwe ngegazi likaJesu nina esenabantwana baNkulunkulu bombuso ophilayo lalelani lelivangeli elaJesu omKristu lelivangeli elaJesu omKristu oyindodana kaNkulunkulu njengoba bebhalile mandulo njengoba iprofethi ulanda iprofethi zamendulo uthi kwashiwo omalaki bayisho lendaba wathi khona uzohamba ngaphambili alungise indlela yenkosi khona uzohamba alungise indlela yenkosi qhubeka izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani indlela yenkosi nenze imikondo yayo iqonde usivulele kuMalaki chapter number 3 verse 1 lungisani indlela yenkosi nenze imikondo la nihamba khona enze njani iqonde lungisani intaba mayidilike ezimaphambi kwathu ebantuphambi kwabantu ukuthi kufikwe nangumbuso kaNkulunkulu bonke kumaphambi kwempilo yomuntu makudilike ngoba isikhathi sesifikile la inkosi sifika khona bonke kumaphambi kobuso bomuntu ukuthi ayibone nathi inkosi mayifika akususe phambi komuntu kungaba isono kungaba ukungenzi kahle konke makusuka makulungisa indlela ngoba ukhona ozayo washo njalo uprofethi uMalaki athi khona ozayo kulungisa indlela yenkosi. Verse number 1. Bekani ngiyakuthuma isithunywa sami siyakulungisa indlela phambi kwami inkosi eniyifunayo iyakufika ngokuzumayo ethempelini layo lalela labazalwane bayafika kunenkosi uNero ezweni ibahlasela ngalendlela ebahlasela ngayo bathola umbiko kulalelana lenkosi enhlupha kanjena bathola umbiko kuphatha lesimo lesi uthi yena Marko kunenkosi ezayo kunombuso omusha ozayo umbuso ozonivuna umbuso onokuthula umbuso onenhlala kahle umbuso onentethelelo yezono kunombuso ozayo ongafana nombuso ephila kuwo njengoba nombuso uzwa kuyathumela isigijimi esithi lungisani indlela yenkosi mayilunge indlela yenkosi kuze kuthi izohamba ingene kahle lungisani indlela yenkosi ulandela indaba yena sisigijimi uthi babeyazi indaba yesigijimi uthi khona ukuthi kufanele kube nesigijimi ngaphambi ukuthi kufike inkosi babekwazi ngoba lizwi leli lesiprofethi elaprofethi uIsaya usho kanjalo uMalaki usho kanjalo uZakaria usho kanjalo makayibhala Marko uyayihlanganisa uyenza kube into eyodwa athi uIsaya wathi awusiphinde futhi Bekani ngiyakuthuma isithunywa sami siyakulungisa indlela phambi kwami awuphinde futhi Bekani ngiyakuthuma isithunywa sami siyakulungisa indlela phambi kwami lalela asiyolungisa indlela yomunye umuntu siyolungisa indlela phambi kwami kusho Jehova Sebawothi haleluya uthi Jehova lalela le ndlela ezolungiswa ayiyona yomunye umprofeti le ndlela ezolungiswa ayiyona enye inkosi le ndlela ezolungiswa eyami Jehova Sebawothi le ndlela ezolungiswa eyakhe uyawe eyakhe nginguye onginguye yena eyakhe uAlpha and Omega uyeyakhe oyilibo lokuqala le ndlela yaNkulunkulu qobola lona ugijimayo kalungiselela amakhosi asemhlabeni kodwa ukulungiselela inkosi ekhona namuhla ekhona kusasa ekhona phakade uzolungisa nje babelazi lelizi bahleli ngaphansi kwamathuna belalela nathi incwadi kuthiwa kunombuso omunye ezayo lalela kuthiwa kunale inkosi esazozala lithi lelizi kunombuso ozayo kunenkosi ezayo abese ekhumbuza lawo amazwi aprofethi amandulo wothi lalela le nkosi okhulunywa ngayo ingimi uqobo lwayo kusho Jehova Sebawothi thumi umqobo Ngethele incwadi yaphuthuma ngendlela emangalisayo verse number 4 khona la Isiyakuba imihla kaJehova iminikelo yakwaJuda usibiyele kuMarko chapter number 1 verse number 3 khuleka Izwi lomemeza ehlane lithi lungisani indlela yenkosi nenze imikondo yayo iqonde
kwavela uJohane ebhaphathisa ehlane eshumayela umbhaphathiso wokuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono. Kwaphumela kuye izwe lonke laseJudiya nabo bonke abaseJerusalema babhaphathiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. uJohane wayembethe eyoboya bekamela enoqotho lwesikhumba okhaleni lakhe edla izinkumbi nezinyosi zasendle. Washumayela wathi, emva kwami kuyeza onamandla kunami, enginafanele ukuba ngikhothame ngithukulule impilo wezicathulo zakhe. Amakhosi esibili chapter number 1 zofunda verse number 8. Lihleli uNkulunkulu izwe lonke laseJudiya laya kuye uJohane. Kwavela umuntu omemeza ehlane. Number 1 umuphi lo muntu bazalwane? Usehlane. Number 2 umbetheni lo muntu. Umbetheni bazalwane? Ingubo yami funa nizwe kahle akambathanga isikhumba sekamela. Umbethe ingubo yoboya, kuthathwe uboya bekamela kwenziwa ingubo wambatha yona. Bese kuthiwa ekhalo lakhe wayefaka ibhandi lakhe bazalwane lelenda elesikhumba lebelifaka. Wayedla itshu adlanani nezintethe esehlane. Haleluya. Uyamemeze kwazwakala izwe ehlane. Kunelizwe lazwakala ehlane. Kunelizwe lazwakala ehlane. Haleluya. Kunelizwe lazwakala ehlane. Mhlaba ehlane kunelizwe uNkulunkulu alizama lazwakala emadolobheni bephuma konke eJudiya baqonda bayehlane ayozwa nali izwi. Kunelizwe lazwakala ehlane. Wasiyabo. Umuntu uyamemeza uthela Jesu Matthew 11 chapter number 11 uthi akekho omkhulu kunabo bonke, uyena omkhulu, uyena umprofeti ogcina, uyena umprofeti who is the greatest, olandela yena uJesu Kristu igama lakhe. Babeprofeta amandulo nabo bonke baphela bonke abaprofeti. Umprofeti ogcina kwakunguJohane umbhaphathisi, emva kwakhe kwafika umprofeti omkhulu kunabo bonke onguJesu Kristu igama lakhe. Kodwa uthena Johane kubo bonke abantu, uthena Jesu kubo bonke abantu abaphila ezweni akekho omkhulu kunoJohane. Kubo bonke abantu abaphila ezweni akekho omkhulu kunoJohane. Verse number 8. Zathi kuye umuntu owayenengubo yoboya. Uyafika lo mprofeti uElijah. Uyayitshela lenkosi isiprofeti nabo bonke. Sebayabuya bazombuza uthi wayisimo muni lo muntu ofika wakhuluma nazinda. Bayamphendula bathi bekayisimo esikanjani. Zathi wayenengubo yoboya ebhinqe ibhande lesikhumba okhalweni lwakhe. Beka lemizwa khulunya nomprofeti bekaziwa nganansito naye. Bakayona ifashion noma ngayini. Kodwa umprofeti bekaziwa nganansito naye. Umprofeti wayembatha ingubo zakhe ezilukiwe ngoboya bekamela noma ngabe lana. Afaka nebhandi lani leleda la. Befika bambuza bathi ngubani umkhulumi nasisiprofeti. Bayamlanda ngoba babengamazi igama lakhe. Bathi wayegqoka ingubo enoboya. Afana ilona wasupha ona ngenyanga inkosi yakudumule Elijah lo. Umprofeti wayaziwa ngalokho. Umprofeti wayaziwa ngalokho wayembethe kanjani. Lithi Johane akazange ambathe imbatho zamaJuda nakazange efika khona wathabatha nasisimo waba ngumprofeti woqobo wambatha imbatho ezayimbathile zinoboya bekamela afake neleda angahlala edolobheni ahlale ehlane labekho. Nabezwa labantu leliphimbo lomuntu omemeza ehlane bayabukana labantu nakefika wokuqala yambona uthi uJohane nje lona siyamazi kodwa nakefika athi yambona ngalendlela embethe ngayo wambathisa njengoba sizwile mandulo njengoba abaprofeti besho
bambona lo muntu wasezweni bathi lona akafani nabanye abantu ngempela lento beyikhulunywa nguJesu kuthi akekho omkhulu kunalona ingiyo yona bathi bayambona bathi lona umprofeti waNkulunkulu laduma izwe lonke edolobheni lagijima la kuprofeti ngoba they've been there for 300 years bengazange bezwe umprofeti akhuluma kuona begijima bayozwa umprofeti into abangakaze bayizwile bengithola njengoba lidla uNkulunkulu lithi umprofeti ufanele abe njengani wehlukanisele umprofeti wehlukaniselwe into esecret wehlukaniselwe namthinto na akafika kuyo lo prophet lo wehlukile nabanye beprofeti ozothi lungisana indlela yenkosi lithi lidla uNkulunkulu ngihlaye conceive esibelethwe emsanini wathi mabehlangana labo mama moya uNkulunkulu wamgcwalisa lo mama wezwa ngaphakathi kwakhe kunyakaza izinto lengaphakathi uyakwazi ukunyakaza abengane ukuthi kanjani kodwa lo kunyakaza akuzwa ngale nolanga kwakefana nokunyakaza komuntu oyithwele onengane ngaphakathi wathi ukunyakaza kwamazulu kunyakaza la ngaphakathi kwakhe ngoba ethwele umprofeti kaNkulunkulu ozothi lungisana indlela zenu ngoba umbuso kaNkulunkulu sosondela lona kafani nabanye negama lakhe lavela emazulwini uyawumethe igama lakhe uthi uyabamjona akethiwanga izwi kwavela enkosini nangu umprofeti ncwadi kaLuka chapter number 1 verse 15 nalento engiyilandile uLuka chapter 1 verse 15 ngokuba uzakuba mkhulu emehlweni enkosi kasoze waphuza iwayini nophuzo oludakisayo sho uJohane la yes uzakugcwaliswa ngumoya ongcwele esesiswini sikanina qhubeka abaningi kubantwana bakwaIsrayeli uyakubaphendulela enkosini uNkulunkulu wabo awubuyele ngale kuMalaki chapter number 4 verse number 5 angikuchazelela nathi indaba bantwana angathi bakaIsrael amaJuda kuze kube yinamuhla anti niyazi ukuthi akhona namaJuda eSouth Africa kuze kube yinamuhla haleluya angikhulumi angisho mne amaKristu ngisho ibazalwane amaJuda solo basasoka ngelanga lesikhombisa ingane zabo solo abakhonzi nini ngeSunday bona bakhonza Saturday kunokudla bakudlayo kunokudla abangakudla benza soma behlaba umhlaba umkhosi wephasika nansi into abayenzayo bethi bebehlele etafuleni ekhaya kudliwa umkhosi wephasika njengoba abantwana bakaIsrael benza bayophuma eGibhithe bathi nabehlele etafuleni nabetafuleni behlele khona besho yonke into abayisho kuba nesihlalo laphana esingahlali umuntu kube kwisihlalo laphana esingahlali bani esingahlali umuntu nayo into abayithathela ngoba bezwa bathi ngaphambi ukuthi kufike umbuso omusha kuyafika uElijah kuyaqala Elijah kube uyena afika ngaphambi ukuthi kufike umbuso omusha lesa situlo abasibekayo lapha singumfanelezo ukuthi sisalindele ngakubona bakholana ukuthi Jesu ungeke ukudla kaNkulunkulu besalindele babeke lesahlalo bathi ngaphambi ukuthi umbuso kaNkulunkulu ufuna uqale kufike abantu uElijah lalela insindaba Malaki chapter number 4 verse 5 Bekani ngiyakuthuma kini uEliya umprofeti ngiyakuthuma kini uEliya umprofeti usefile khumbula nakubhala nathi incwadi uElisha wayengasekho akasekho nakumuntu nakho kodwa kuthiwa kuyabhala kuyawuthunyelwa yena qhubeka lungakafiki usuku lukaJehova olukhulu ngaphambi ukuthi kufike lesuku kaJehova olukhulu ukuthi afike emhlabeni ayomisa umbuso wakhe ngiyaqala ngithumele bani uElisha qhubeka olwesabekayo lalela Matthew chapter number 11 verse 14 Matthew 11 verse 14 uma nivuma ukwamukela lo onguEliya obeza kufika nanivuma ukwamukela nango kuthiwa uEliya elizwi laNkulunkulu kuMalaki elithe uzawufika ngaphambi ukuthi kufike umbuso kaNkulunkulu uma nakwamukela lokho kuvela ezwini kaNkulunkulu amukelani nalokho kuyini athaba kwamukela onezindlebe makeze kepha lesi sisukulwane ngiyakusifananisa nani sifana nabantwana abahlezi ezicawini
awuphinde ungifundele verse number 14. Uma nivuma ukwamukela lo ongu-Eliya obeza kufika. Uma nivuma kwamukela lo ongu-Eliya emenithi uyawufika. Uthi yena Jesu makabaphesuweka ebazama ukuthi abangelivamile. Uthi lo Johane lo, he comes in the spirit of Elijah. Akayena u-Elijah, but he comes in the spirit of Elijah. La mandla ngcwele Elijah bekhulunywa ngaye ukuthi uzawuthi makefika efike enawo uyena lo Elijah okhulunywa ngaye lo. Ngikho befika kuJesu athi bona bembuza bathi basisinagoge bembuza yonke into yababuza uthi umbhapatiso kaJohane wawuvelaphi na? Wavela enkosini na noma wonke abantu ngiphendula lo ngaphambi ukuthi nimphendule ngoba bebazi ukuthi uvela enkosini, bebazi ukuthi ungumprofeti, bebazi ukuthi uhamba emandleni kaElijah, bathi asinayo impendulo wathi nama ngeke ize nimphendule ngoba Jesu wayekhava nansi into na ukuthi la mandla khulunywa ngawo la uElijah bazofika khona lesasihlala indawo yakho sesahlala lesahlala sibekayo lapha lesasihlala umnikazi walo uJohane iqobo lakhe uqhamuka emandleni kaElijah iqobo lakhe uya nomsindlela yenkosi. Uya nomsindlela yenkosi. Kodwa lalela izindaba zenzeke ehlane la zenzeka khona. Uzokuthi abantwana bakaIsrayeli ngaphambi kokuthi badle iPhasika beqede nakho konke bewela ulwandle olubovu behambe iminyaka engaka behamba ehlane uNkulunkulu ebalola uNkulunkulu ebalungiselela iKhanani uNkulunkulu ebenzela bonke abondle endleleni abagcokise endleleni abafunze endleleni abavikele endleleni inasi isikhathi akhuluma ngathi uJohane kwaqhamuka izwi ehlane phumana emadolobheni hambani ehlane khumbulana kwenzeka manje khumbulana kwenzeka manje akwendlela ubakhumbuzo uNkulunkulu ngaphambi ukuthi kufike nankumbuzo abanehlane liyozwa indaba ezimnandi la nezwa khona kuthiwa njengoba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu bayiphakamisa njengoba nezwa ukuthi idwala laqhekeka kwaphuma amazwi hambani khona kunentezayo enkulu kunamadwala aqhekeka kwaphuma amazwi enkulu kunemana enayidla ngabafa nokhokhobe enkulu kunenyoka eyaphakanyiswa ehlane enkulu kunazo zonke izinto enayibona ehlane kunento enkulu ezayo kunayo yonke into eniyibonayo eyalotshonga ephangayo kuze umbuzo kakhulu so kufikile. Yabona kuthiwa wayedla uJulani neyintethe. Na futhi incwadi yamaLevi chapter 11 verse 22 kuzo zonke izilwane kodwa iyintethe kuthiwa ziwenziwa njani zingadliwa. Wayedla zona esendleleni kwakuyidiet yakhe lebe edlayo. Usehlala akekho ekhaya akekho emadolobheni lana udlo okukhona khona ehlala. Bayahlupa abantu abangafuni ukudla izinto ezisehlane. Bafuna ihlane nezinto zasehlane kodwa bafuna ukudla izinto ezikhona khona ehlane. Bafuna ukuyimaintaina nezinto ezingekho ehlane kodwa bafuna izinto ezenzeka ehlane. Bayahlupa abantu abafuna idiet abazoyibamba abazoyithanda bangafuni idiet esehlane kune diet yakhona mawufika ehlane. Awenzi abantu befuna ukumbatha imbatho ezingazona zasehlane kodwa bafuna kuba sehlane. Sibuyele lapha kuMarko. Ungifundele verse number 4 wehle nayo. Wavela uJohane ebhaphathisa ehlane eshumayela umbhaphathiso wokuphenduka. Eshumayela umbhaphathiso wokwenza njani bazalwane? Oyifunda uyicede Old Testament akukho la kukhulunywa khona ngokubhaphathisa. Makefika nasesigijimi so lesikhuluma ngani ngombhaphathiso. Hayi ngoba wawungenzeki wawenzeka. Kodwa ukuchazela ukuthi wawenzeka kanjani. Wawungenzeki kubantwana baNkulunkulu abangama-Israyeli. Inzalwane yaAbraham akuthi wawuthi uzehala lelangizala ngoba uvela uyisile kanyongo wasekusele 120. Wathi bathi mzala ngoba mfana abazali befuna uyena isonto phela mNkulunkulu. No
Yini ufike nikwazi ukumbona ngempela abantu abadinga ukutshela ukuthi wena imoto ukuthi umshayelo wenzeke breakthrough. Abantu indlela yenkosi ngoba indaba yokuvuleka amehlo umbono ayona indaba indaba kamoya uyakanazi isikhamela sazobatshela izinto eziphatheka ngezandla angeke asimase ubatshela ngamakhaya angeke nalemfuyo akanajola abatshela ngwaphatha akanamtshela ukuthi wena njengejuba athi lo indodana yakho othandekileyo mlalelene endweni yakhe phenduka umbuso Nakabatshela Johane athi phendukani umbuso uNkulunkulu sondele kuthi kufana nesihlahla ihlasikajwa isihlahla athi besehleli lapha sekusalakala ukuthi kushaya kanye uyona isihlahla phele wakhe akathuleke qhubeka uJohane batshela ukuthi umbuso uNkulunkulu sawusondele ufana nomuntu ofika kubantshini unayo yonke isilema so ifake imfana yakho usele abesalile ngamafana uyefenya baseKorinte chapter number 5 verse 17 Lord Pendukani Lord so is Pendukani umbuso uNkulunkulu sondele Pendukani umbuso uNkulunkulu sondele sekufanele pendukani umbuso uNkulunkulu sondele ikhona ishithi identity noma ngabezweni waziyo ukuthi usikhohlakala kangakanani noma ngabezweni namakhasi waziyo ukuthi akhohlakala kangakanani ebulawa kwezweni ukhona ufana nomabezelayo Johane athi pendukani noma umbuso uNkulunkulu sawusondele nake fika ngeke ngibaphathise namanzi uyakubaphathisa ngomoya wakhe abantu balesikhathi lesi legeneration kamoya wangene somindeni ukuchitheka le generation le ifuna ukuphela indlela zayo ifundisa asizele ukuthi befuna bengafuni Ningi izinto Johane bengabatshela ngazo ukuthi landelani njengoba lihlupheka kanje yes breakthrough yes ihlobo bengabatshela konke lokho kodwa uthi cha i-breakthrough kungiyona ile breakthrough yokudela ilanga esigodini saseNazaretha ngelinye ilanga kwabonakala izinkanyezi bathi bayafika esibayeni bathola kunengane laphana kwafuneka amazulu ingelo zizamemeza zathi lo indoda kaNkulunkulu izindaba ezimnandi lezo abezinandi lezi zameyeza mlangalanga besethuneni behlele ethungeni bathi bayagijima oMaria baya ethuneni bathi nabafika bathola ingelo zifuna nimfunela ngoba kasekho zaJesu nifunela sofuka amen nimfunela siyahlupa ngoba thina sifuna ukushunyela lento esifunayo nathi asifuna ukushunyela lokho lizla uNkulunkulu athandele sengizohlala phansi Johane chapter number 3 verse number 30 Ithi leliza uNkulunkulu Johane nakafika othi lalela lona ozayo owakhulunywa umalakhe othi uJehova igama lakhe othi ngiyawuthumela isigijimi sami sihambe phambi kwami sithi lungisana indlela yenkosi ngokumbuso uNkulunkulu njani usondele lona ozayo uthi yena Marko uJohane wathi lona ozayo makashumayele ivangeli lakhe angikwazi nokuthi ngihambe ngithi makufika ngiye einyaweni zakhe ngifuna ukumamukela ekhaya ngiguqe phansi ngikhumule amalezi ezicathulo zakhe intambo zezicathulo zakhe angikwazi akungifanele I am not worthy to do that usho bani uJohane uthi I am not worthy to do that Angimuzwa uJohane uthini la into ayishoyo Johane umuntu okhumula icathulo kaIsrayeli kwakungabi yena umIsrayeli umuntu okhumula icathulo kaIsrayeli kwakuba isigcila umuntu wezizwe umuntu ongahlala nasendlini yalona asuke ayinkosi ngaphezulu kwakumuntu ohlala ngaphansi kwakumuntu othathisa kwenja uhlangane ongasiyona into yalo uthi na Johane akungilungele noma ngishukela nalivengeli akungilungele ukuthi ngasondele inyawo zakhe ngikhumule icathulo zakhe akungifanele nekukhuluma nathi indaba uJohane chapter number 3 uthi umelwe ukukhula yena umelela ukuthi akakhula bemkhulu must increase inciphe mina fanele yena akhule mina ngenze njani bazalwane inciphe
kudingeka abantu abazoshumayela kanjalo, kudingeka abazalwane abazophila kanjalo, abazothi malibiza uNkulunkulu khokha kweshumi futhi akanyuke yena akakhule yena, intando yakhe mayenzeke mina kwehle mina inyanga ayithanga ngikhona imbalele ikweleti nako konke, kodwa manje ngoba mina ngiyisigijimi senkosi ngingumbusi ngisambuse ngaNkulunkulu angeke kwakudingeka abantu abanjalo ngaleso sikhathi. Alishumayeli kahle ivangeli ngoba kunabantu abafuna ukunyuka bona angibangehli bona. Lalela le level efuna ukuthi sehle kulo njengoba njengathi lesima la ile level akhuluma ngayo John ukuthi asifanele ukuthi ibe yigcila, asifanele kube abantu ababukela phansi njengasezwe, akusifanele nokuthi singasondele enyaweni zomuzi enkosi yamakhosi siyinto engasinto yalutho. Ngiko John athi mina ngiyiphimbe umemezela lizwi angiyena lizwi ngiyiphimbe umemezela lizwi. Pendukani ngomuso kusosonde asizwe ukuthi unolokozayo verse number 8 ngihlala phansi Marko. mina ngibaphathisa ngamanzi, kepha yena uzokunibhaphathisa ngomoya ongcwele. Mina nginibhaphathise ngamanzi, kepha yena uza kunibhaphathisa ngomoya ongcwele. Bahleli emathuneni labehleli khona bayazindla belalela incwadi ukuthi na John phendukani umbuso kaNkulunkulu sosondele, bayaphenduka bayashiya izinto zabo ezimbi ngokwekhwepha zabo. Lokushiya izinto zabo zezimbi akuzange bageze izono, kwakubalungisela ukuthi inkosi mayifike bakwazi ukuyaphela kalula. Lithi lizwi laNkulunkulu idolobha lonke leza kuJohane, kodwa mhla Jesu sekase ku-upper room na uqhubeka nalamavesi nasekanyukile aye kubaba ezulwini kwasala abantu aba-120 kubantu bonke ezempini baphuma idolobha lonke, imultitude yabantu yakuJohane. Kodwa ngelanga